Hello! Dobrodošli nazaj na Kajin kanal. Tokrat je z vami Teja, mesto Kaje, ker imam shit-haul. Jej! Consumerism! Ful ne podpiram nekih masivnih shit-haulov, tako da ta paket je malo bolj humble in naredila ga bom v 2 delih, ker čakam še eno stvar, da dobim. Za nekoga, ko večinoma hodi v thrift shope, kupovat oblačila pa ostale stvari, mi je to grešno, da si naročujem Shina, ampak mi je tudi tak girl treat, you know. You can treat yourself sometimes. Čeprav vem, kako slabo je za okolje, je tudi ful slabo, ne vem, če greš v New Yorker si majice kupiti, če si greš v Zaru kupiti majico, če si greš v Bershku kupiti majico, si čist na istem, ko bo, da bi si jo kupil Shina. Najboljše je, da greš v thrift shop, si kupiš, ampak iskreno, jaz iz Koroške nimam skozi prilike hoditi v ne vem kakšne trgovine, si kupiti zanimive stvari. Sem oseba, ki ima zelo specific taste, da tudi ne najdem velikokrat kaj za sebe. Žal se včasih pač obrnem na Shein, da si dobim stvari. I don't know. Sue me. Moram pa škare tiskati. You a bitch. Škare imam. I like the little dopamine hit. Smrdi. Po acetonu. Aha, to je poster. To je ta poster. I absolutely love it, ker je pač David Bowie, Space Oddity. Beži, hvala. Ja, torej to je ta poster. Tek ni iz papirja, ampak je dejansko iz blaga. Bolj iz take cerade. Ampak seveda, ker sem dumbass, sem kupila narobe velikost okvirja. Don't ask me how that happened, ok? Live, laugh, love. Tukaj lahko greš dol z postera, prosim. Oh, thanks, dejansko si me poslušal enkrat v life-u. Moja podlaga za računalnik. Jesus, saj. Tukaj imam gamašico. Pink. Podloga za miško. Pač kje najdeš v trgovini tako podloga za miško? Nažalost, je ne najdeš. Wait, to je actually full cute. That's actually so cute. Okay. Pač, ani to full slay. Oh my god. Bolj imamo tole, mislim, da imam brain stroke. Queenska tabla za na steno. Meča se z mojim polovom. Pa imam neke trpalnice, ki pač me Kaja naučila, kako se da dejansko trpalnice gre. Tako da sem si kupila ene nove, da jih probam. Bolj imam tole, ki me tudi ful zanima, kako izpade in so sicer nalepke na oko, da si narediš eyelinere narediti, ampak imaš dejansko že nalepko gre. Sem probala zdaj tete eyeliner stickers. Hoku eyeliner sticker. In je ful čudno oblikovan, tat eyeliner sticker. This shit is so uncomfortable. Tu sem si probala naprej dati, pa mi je moj eyeliner dol potegnalo. Ful je uncomfy. I'm not a big fan. What's in here? We don't know. We're about to find out. Zame in za tebe presenečenje, ker ne vem kaj to je. Shang-Chi Village Ninos Nihao. What are you doing? Oh, wait, I know what this is. Jaz sem mislila, da je to ful večje. To je pa, on je... Oh my god, it's working. Sunlight catcher. Look at that. Da si ga daš nekom na steno in koliko sonček posije, se ti tek lepo vse sveti. Oh my god, lahko bi hipnotizira se. Like my video. To sem full excited. In sicer so nalepkice. Look at that. Look at all these stickers. Želim kolaže. Look at that. Pa tole. To gre vse v moj sketchbook. I like this one. To ne vem kaj je. Ti se to odpre, brez zavis. Večkrat sem je že zdolila, sem kaj odprla, vas strgala zraven. Ker pač odpiram tako na podgana, ko se zažirajo na trvo. To je nek poster? Ok, to je poster, to moram okvir najprej kupiti. God damn it. Ok, bom dobila, ko bom šla kupiti okvir. Tako da, zato, ko kupim okvir, bom dala na steno, bo posnela, pa pokazala. Evo, tu imam prvi okvir. Lahko dam kar prvo sliko, ne? Tati A4 poster sem dala zdaj noter v A4 okvir in sem ugotovila, da je to v bistvu odrezan poster od nečesa drugega, ker pač what the fuck, tu ima rob, tu ga nima, the fact, da Bill Cipher niti ni cel na slike, pa še tule je odrezan napis, to ne piše Bill Cipher in ja, to je celoten poster. What the fuck, stari, kaki scam je to. Na srečo imam to iz svojih rezib, da lahko kaj druga tole ne dam. To so še eni oni eyeliner stickerje. Cut out tattoo. Ja, v bistvu je tattoo, ni sticker. Zdaj probilo še tudi tattoo sticker thingy. I swear to God, če mi jaz jutra se zbudila brez oke. Mislim, ne brez oke, slepa. I'm blaming you for this. Mi je všeč moj nov eyeliner.
Brother, hitro to spravim, Brenda, fucking umrem od nekega kitajskega virusa. Nič kaj boljš ni, ko pa navadne eyeliner. To je še en make-up sticker. But it's sparkly. Še ena stvar, ki sem jo vzela, je tole in je podaljšek za lase. To bom si dala net, poprobala. To sem si izrezala podaljšek, da paše moji dolžini las. Dejansko smo ne izgledajo tako slabo, glede na to, da so sintetični lase. Tako sem si nekaj od podaljške nadala. They were a pain in the ass to get in, iskreno. In malo čudno sem si jih nadala pač na lokacijo, ko mogoče nima glih najbolj smisla. Še ena stvar, ki sem jo naročila, je tole. Zakaj je majica zraven? Wait, no! That wasn't supposed to. Oh my god. Well, smrdi dobesedno po acetonu. Po acetonu smrdi. Tega to bom tudi kar probala. Potem, ko uperem. I will not be putting this on my body, preden ni uprano. Ok, to ni slabo. Ni zdaj neki ful kvalitetna majica, ampak problem je, da jaz, ko sem to naročila, sem mislila, da je samo ta del. Se pravi rokavi, ker sem hotela imeti kot nek layering piece in pol, ko sem dobila, sem videla, oh my god, to je celotna majica. Ampak, ja, tega jaz ne bom nosila, to definitivno ni moj stil. Bom pa dala Kaji, because I feel like she might wear this. Tuko, no, zato imam dlake na vseh cotah. Bež dol, bež. You want some of this? No, bež dol s polovra. Ne, bež dol s polovra. Au, bež dol, ti fucking asshole. Bež dol s polovra. Beži, šuc. Ja, evo, in to se bolj zgodi. Med snemanjem tega videa me je klical DPD, da prepel še ta drugi paket, ki je v bistvu gre za isto naročilo, ampak so mi dali v 2 paketa. I don't know why. Gremo še to odpreti. Ok. Prva stvar so nalepke za preprogo, da daš na tleh, pa preprogo grda je anti-slip, zato ker pač najn maček skozi deva stvari pod preprogo nad. Hoče net pod preprogo zlest pa skrit gumice, pa klupice, pa vse kad bi uro. Tako da to bo prilispel. To imam en clothing item. Oh my god, točno en kaj to, ko me čakam na bronger. Je tale majica. I also eat cement. Pač, ta majica je iz Silvestra. However, namen te majice za mene je, da imam pullover od spod, razen zdaj. Ampak rada bi imela nek full pullover od spod in pol to majico čez, ker full ne mara imeti poliestra na koži. Plus full bolj švicaš. Poliester je cancer, kaj se tiče oblek, tako da ne si kupovati poliesterskih majic za poletje. Because you're gonna be stinky and nobody's gonna wanna be around you, če boš stinky. Ok, pa to imam en clothing item. Ok, to je full smešno, ampak to je tudi clothing item, ko sem si ga še kupila. In medtem, ko sem ga probivljala gr, mi je dobesedno razpadlo. To je ta drugi del. Tu se prav vidi, kako slabo je zašito skup. Dobesedno sploh nisem si grobo grdevala, nisem nič kaj takega, pa mi je backpadlo vse skup. To se zdaj ne more nositi, ker obviously izgleda grozno, če je tako odprto. Well, that's a waste of money. To imam špange za lase. So cute. A so to prave barvice? To so prave barvice. Girl, dobesedno vzeli so barvice. Da jih nalepili gor. Moram sprobati, če je to dejanska barvica. Sketchbooki mi ga je kaj kupila. To so dejanske barvice. I ain't even mad, stari, I ain't even mad. Moram zdaj nagruntati, kak te barvice net. Zdaj, lahko je to, te špange lahko imajo zdaj 2 efekta, ali me bo nekdo videl, pa je tak, oh damn, she's so artsy, she's so cool. Lahko me bo nekdo videl, rekel, ok, ta ženska je schizofrenik and she should be sent to a mental hospital. Ne priporočam, da si to naročite. Prvo, to besedno samo barvica pa gluganje. Lahko greš v Teddy, lahko kupiš te klipsne, ali pa mogoče jih imaš doma, pa sam prelepiš Jolly barviko gr. Imaš isti efekt. Ne vem, kaj sem pričakovala, iskreno ne vem, kaj sem pričakovala, ampak ja, če ne drugo, imam vsaj nove barvice. Sploh niso tako slabe barvice, you know? Pač to so moje nove špange, koliko jutko na paketu piše I miss you. Kdo me pogreša? To imam prevlekice za moj stol. Evo, to je pa ta prevlekica za stol. Bila sta v bistvu 2 dela, ampak ta zgornji del absolutno ni prav mojemu stolu, ker je pač bil manjši od tega dela. Which makes no sense, to je po moje za one čist navadne pisarniške stole, ampak to mi je ful všeč. You know, I love it. Tak fajn teksturo ima, cute barve je. To imam elf uhice. Oh my god, to bo ful exciting. When you wake up next day in the middle of the night. How do you work this thing? Moja mama mi spravi čudne uhe, zato čekam šlogar na ušetu. Bruh, zakaj so moje uhe povešene? A jaz prav to grdejam. Če hočete vredno kvalitetne uhe, jih naročite pri Lonely Wolf J na Instagramu, ker on dejansko dela kvalitetne uhe.
Ok, za full trial and error je mi končno ratalo obidve upike dati. Do you wear wigs? Will you wear wigs? To je prevleka za kavč. No, to je pa prevleka. Dejansko sem ful presenečena na kvaliteto. Se je bolj tanek material, ampak je ful mehko, pa fajn raztegljivo, je pa dejansko točno taka dimenzija, kot sem naročila. Tukaj, kaj praviš, a ti je všeč? To je mogoče najboljša stvar, kar sem dobila v tem paketu, v mojem mnenju. To je pop socket za moj telefon. Evo, to je moj prekrasen uvitek in pop socket lahko zdaj kar namontiram, čeprav mi je malo nabed, ker bo to mojo njenka prekrilo. I like it. Ok, čakaj, jaz ne vem, kaj je to. To sem nekaj dobro, ampak ne vem, kaj je. To je predpasnik. Iz Breaking Bad. Še en clothing item, te legice. Logično, da se reče šina. Kupila sem si jih pa samo zaradi tega, da lahko imam krč res obleko, v bistvu kiklo, in pol bi izgledalo full slay, ker bi bila tek kikla, in bi dala tekle kiklo čez in bi bilo full cool, ker bi bilo half-half, pa bi imela tak jester outfit vibe. To meni deluje tako, da bi nekako bi en Fortnite character nosil, ampak ne vem kjer, ampak pač ne vem, tak goofy ass fit je. Naslednja stvar, ko jo lahko kar probam, ker je Los Pollos Hermanos. Ker pač zadnje čase sem full housewife in se poučim kuhat in peč in vse živo dela. Tako da... a se kjer spomnjam ga videa, ono? No one wants a waist over 9 inches. Samo da jaz nimam tistih badonkrc, ko jih ima tista oseba v videu. Welcome to Los Pollos Hermanos. I like it. Da preprogo, da mucke dobiš. Puli za fuge v kopalnici, za testoneto med svojim ploščicami, fuga, right? Stvari za svinjarijo zadnji na moji posli, tukaj že hoče metati stvari do, tukaj vorgo dol tatugan, tukaj ne da urič tatugan, prosim, tukaj pusti, please, pusti, tatugan je pusto primeru. Naslednja stvar so še ene špangice. Na srečo so vse te špangice full cute, full sem excited, da jih stylam na laseh sem, takoj ko se naučim, kako dejansko nositi špange, for some reason, jaz ne znam nositi špang. Tiste lasulje imam dlake v ustih. To sem pa videla, da si je Kaja naročila iz Temuja in me je influencala, da si tudi jaz naročim. In so tisti zlati lističi za... Oh my god, sploh ne vem, kako se temu reče. To v bistvu daš na papir in potem zgleda, tako da je iz zlata. Bom probala eno odpreti, just to show you. To, ne, kako se temu reče. To bolj za čopičem, tak na fino gre na... Yeah, that's what happens. To je full fini material, full občutljivo. Ampak na srečo jih imam 1000 komadov, ali koliko, ne vem, tako da, that's okay. Ok, jaz sem tek pametna, da včeraj nisem opazila, ko sem outro snemala, da se mi je v bistvu kamera ugasnala, tako da moram zdaj še enkrat to posnet, moj jab session. Pač ja, hotela sem samo povedati, da večina stvari, ko sem jih naročila, so useless in mi dejansko ne bojo nič koristile, ker ali niso to, kar sem pričakovala, ali so pa zelo slabe kvalitete. Tako da, edino, kaj je bilo v redu, kar sem naročila, so mogoče čiste prevleke za kavč, pa prevleka za stol, pol tole zadnji mi je full cute, dejansko full kvalitetno bilo, pa dejansko bilo iz železa. Ne vem, tiste clothing itemi res ne priporočam, da se naročate iz Sheina. 1000krat boljše je. Daš malo več denarja, pa kupiš pri kaki bolj kvalitetni firmi. Konec koncev je itak vse slabo za okolje, redko da najdeš kak. Mislim, že thrift store so ratali sami po sebi problematični. Ne zdi se mi fair, da vedno krivimo sebe in ljudi, da ne kupujemo v tistih dragih trgovinah, ko dejansko skrbijo za okolje, zato ker pač so drage in malo bi mogli podjetja bolj držati za krofe, ne pa druge, kaj kupujemo, ker pač konec koncev imajo oni največ moči, da naredijo spremembo. 3/4 stvari, kaj sem naročila, so bile useless. To se pravi, da sem 3/4 denarja bekvrgo, which is something you should think about, ker ta video itak ni sponzoriran, ker če bi bil, po mojem, ne bi te grdo govorila o postvari. Hotela sem narediti nek realistic Shein haul, da se dejansko vidi, koliko izmed tega je crafted. Ok, sej tudi New Yorker ali pa, tako sem prej rekla, Berška so slabo za okolje, ampak lahko greš, pa probaš izdelek, pa ga primeš, pa dejansko vidiš, a ti bo všeč, a ti ne bo. Ok, that all being said, pač, če še vedno gledate ta video, pa poslušate moj jab session, hvala, to mi ful veliko pomeni. In upam, da vam je bil video všeč, tako da ja, to je to za ta video, pa ne pozabite stisniti like, pa subscribe, pa napišite v komentarje, kateri item vam je bil najbolj všeč, če vam je sploh bilo kaj všeč, ali pa napišite, ne vem, vašo slabo izkušnjo z Sheinom, ker me res ful zanima, ali pa mogoče tudi dobro izkušnjo, mogoče sem sam jaz imela nesrečo tokrat, tako da ja. Hvala še enkrat za ogled, čau!